Ke Seng Khasi College ke pedang don mentah pedang ke Jing rakhi ya ke Jubilee siar jongka ke Pynlong ya ke Jing Ïalehkai Inter-School Invitational Futsal Competition. Ya ke ni ke Jing Yakob Ïalehkai Futsal la Pynlong hapok mandan waking ba ya ke Jing play perda ya ke ni ke Lempung ke belong minhinin ke sengi ke tahakat pratarik ujemang ha ke bau principal jong ke Seng Khasi College ba W.B. Rinja ringkat ba kejian dan lang jong kinoi kai jong kani college bagi school prepare kilawan banyak shimbin talang ha kani kejian ko Ïalehkai futsal kabla Pynlong da ka Seng Khasi College.